Na 10. času radit ćemo vežbe koje jačaju mišiće kora, leđa, ruku i nogu. Zagrevanje će malo biti drugačije u odnosu na prethodna vežbanja. Malo širi stav, prsti malo u stranu okrenuti, dole ramena, pupak kični i glava napred. Izdah, udah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, glava na stranu, izdah, udah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okrenemo glavu u stranu i polukrug, izdah, udah, na drugu stranu, 2, polukrug, 3, izdah, udah, 4, 5, 6, 7, 8. Pogled napred, podizanje na prste i kruženje ramenima. Udah, nazad ramena, izdah, napred ramena, dole pet. Na prsti, udah, izdah, 3, izdah, 4, na prste, udah, izdah, i 5. Podižemo gore ruke, gore udah, izdah, 2, izdah, 3, 4, 5, izdah, pa na drugu stranu. Udah, gore ruke, izdah, napred ruke, dole pete. 2, gore ruke, udah, napred, izdah. 3, izdah, 4, izdah, 5, izdah, napred ruke, širimo u stranu i na prste, udah, izdah. 2, 3, 4, 5, neizmenična rotacija, pogled za rukom, udah, izdah, kukovi se ne pomeraju, samo ruka i gornji deo trupa, udah, izdah, 3, izdah, 4, 5, 6, 7, 8, ruke u stranu i otklon trupom, udah, blago se savije koleno, izdah i neizmenično. Savijemo koleno i otklon u tu stranu, udah, izdah, neizmenično, 3, izdah, 4, 5, udah, izdah, 6, 7, 8,
Napred spuštamo trup i okrećemo dlanom. Udah, gore, izdah. Napred trup, repkom, okrećemo dlanom, udah, gore, izdah. 3, udah, izdah. 4, prava leđa, glava pod reku trupa. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dole, spuštamo dlanove i naizmenično. Savijemo koleno, podignemo gore. Udah, izdah, naizmenično. Da, savijemo koleno i podignemo ruku na gore, naizmenično. 3, izdah. 4, 5, udah, izdah. 6, 7, 8. Polako skupimo stopala, doširimo rukova i savijemo kolena. Podignemo pete, udah, izdah, pružimo kolena, spustimo pete. Savijemo kolena, udah, spuštamo pete, okružimo kolena, izdah. 3, izdah. 4, izdah. 5, 6, 7, 8. Blago savijemo kolena i polako se podižemo na gore, pršljen po pršljen, izdahom. Udahnemo i polako na dole. Prvo ide glava, izdah, pršljen po pršljen na dole, pupa ka kičmi. Udahnemo i polako na gore, izdah, pršljen po pršljen. Udah, polako na dole, pršljen po pršljen, izdah. Zadržimo udah, polako na gore, izdah. Sljedeće stopala u širini kukova i naizmenično širimo ruke i podižemo koleno gore. Izdah, udah i naizmenično. Vidite da kukovi ostaju, linija koja povezuje kukove, ostane paralelno sa tlom. Izdah, udah, naizmenično, izdah, udah, još 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Raširimo ruke, podignemo gore desno koleno i pružimo nogu napred. Izdah, udah, pupa ka kičmi, 2, porasite na gore, 3, izdužite kičmu, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Zamijenite druga noga, pružamo 1, izdah, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 i 10. Ovako se spuštamo dole na stunaču. Stavljamo se na šake i kolena. Šake se nalaze ispod ramena, kolena ispod kukova i oslanjamo se na prste stopala. Podignemo glavo kolena od strunjače, pupak kičmi povučemo, izdah, udah, vratimo. Ostaje nam leđa prava, ne izvijamo leđa na gore, pupak ka kičmi, neutralan položaj kičme i podižemo golene. 3, izdah, udah, spustimo. 4, pupak ka kičmi. 5, izdah. 6, 7, 8, 9 i 10. Opružimo stopala i na izmenišu ćemo da pružamo ruku i suprotnu nogu, klizamo po strunjači i vratimo i na izmenišu. Izdah i udah, vratimo i na izmenišu. Izdah, pokriti samo iz oba kuka i oba ramena, pupak ka kičmi povučemo, izdah, udah, još 4, 3, 2 i 1. Sljedeća vežba, otežavamo ovu vežbu i podižemo ruku i suprotnu nogu. I spustimo i na izmenišu. Ako je teško, ostanite na prethodnoj varijanti. Izdah, udah, pupak ka kičmi. Kada podignete nogu, kukovi treba da ostanu na istoj visini, ne sme jedan kuk da padne dole, ostaje u istom položaju leđa i kukovi. Izdah, udah i na izmenišu. Izdah, udah, izdah, pokret samo iz ramena i kuka. Još 2 i još 1 i sedite na pristanju. Sljedeća vežba, podignut ćemo gore kolena i lakša varijanta je samo da držite položaj, taj izdržaj sa podignutim kolenima. To je lakša varijanta. Teža varijanta, opružite desnu nogu, pa levo. Položaj ste planka, vratite desnu, vratite levo, pa opet. Izdah, udah i vratimo desna, levo, pa opet. Desna, leva, vratimo, desna, leva. Sad idemo isto to levo. Leva, desna, vratimo, leva, desna, pa opet. Leva, desna pupak ka kičmi, vratimo i još jednom, leva, desna i vratimo. Leva, desna i spustimo dole, sedimo na pete. Idemo polako da se okrenemo na leđa. Ruke pored tela, pete ispod kolena i polako podižemo gore kukove, pršljen po pršljen. Gore izdah, dole udah, pršljen po pršljen, ramena što dalje od ušiju. 2, izdah, dole udah. 3, udah, pršljen po pršljen.
4, izdah, udah, 5, udah, 6, 7, udah, 8, 9, pršnjen po pršnjen, 10. Ostanemo gore i naizmenično podižemo gore, nogu savijemo kolen, izdah, vratimo, udah i naizmenično 2, izdah, ostaju kukovi na istoj visini, 3, i oba kuka, trudite se da ne pada jedan kuk, tako nogu podignete gore, izdah, udah, izdah, udah, još 3 puta, još 2, i još 1. I polako spustimo dole kukove pršnje po pršnje, kolen malo ka grudima primaknite. Podignemo gore kukove, podignemo desnu nogu u vis, opožena noga, flex stopalama dole, udah, gore, izdah, 2, izdah, 3, izdah, 4, izdah, 5, gore, izdah, 6, 7, izdah, i 8, izdah, i zamenimo gore leva noga i spuštamo dole, udah, gore, izdah, na dole, flex stopala, udah, gore, izdah, 3, izdah, 4, 5, 6, 7 i 8. Spustimo nogu i spustimo kukove dole. Polako se podignemo gore. Do seda sednemo. Opružimo noge. Ako je teško da držite leđa prava, onda malo kolena savijete. Flex stopala, pružimo ruke napred, ramena što dalje pružiju, stopala malo šire od širine kukova i spuštamo se napred. Prvo ide glava, pupa ka kičmi povlačimo, izdah, izdužujemo se napred, udahnemo i gore izdahom se podignemo na dole, izdah, pupa ka kičmi, izdužite se, udah, na gore, izdah, izdužite se na gore, još 3, izdah, udah, gore, izdah, ramena što dalje u duši, još 2, izdah, udah, gore, izdah, još 1, izdah, pupa ga kičmi, napred glava, udah, na gore, izdah. Ćemo malo da raširimo noge, malo stopala šire od širine ramena, raširimo ruke, rotacija, udah, izdah. Suprotna ruka, pored suprotnog stopala, pogled nazad za rukom, podignemo se, vratimo ruke i trup i naizmenično, udah, izdah. Pupa ka kičmi, udah, izdah. Udah, izdah, udah,
izdah, udah, izdah, udah, izdah, još 2 puta, udah, izdah, još 1, udah, izdah, udah i izdah. Okrećemo se sad, položaj na sve 4. Prvo pokazujem lakšu varijantu. Radit ćemo sklep. Šake se nalaze ispod ramena, kolena ispod kukova. Laktovi se savijaju u stranu, glava se spušta malo ispred šaka. Udar, izdah, pravoslavno leđa. Teža varijanta, malo niže spustimo kukove i koleno otklizamo, pupak kičmi, pravoslavna leđa, neutralno položaj karlice i kičme i spuštamo se do udah, izdah. Ajmo zajedno, birajte položaj, lakše i teži i dišemo 1, udah, glava ide ispred šaka, izdah, 2, izdah, 3, ako je teško, manje savijajte laktove, 4, izdah, 5, 6, teža varijanta, 7, 8, 9 i 10. Dajte se za trenutak. I lezite na stomak. Ruke su pored trupa, stopala u širinu kukova i podižemo gore leđa i podižemo ramena gore. Udah i izdah, spustimo dole. Lakša varijanta je gore. Izdah, dole, udah. 3, izdah, udah. 4, ako je nekom lakše, možda se diše i gore udahom. Udah, dole, izdah. 5 i dole. 6, gore ramena, glava optuže kod trupa, šake ka stopalima povlačimo. Još 3. Još 2. I još 1. Spustimo šaku preko šake, čelo na šake, stopala u širinu kukova i podižemo obe noge gore. Gore izdah, dole udah. 2, pukave kičmi povucite, stomak u glavi kontrakciji. 3, izdah. 4, izdah. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ruke su pored trupa, istovremeno podižemo gore i trup i ruke i noge. Izdah, dole, udah. Ako je nekom lakše disanje, može i gore udah, a dole, izdah. 3, gore ramena, 4, prsti ka stopalima, prsti šaka, 5, 6, 7, 8,
10. Šaka preko šake, čelo na šake, stopalo u širinu kukova, podignite malo noge od tla i nogama radimo pokret gore-dole. 5 udaraca, udar, 5 i dižemo. Udar 2, 3, 4, 5, izdar 2, 3, 4, 5. Udar 2, 3, 4, 5, izdar 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5, izdar 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5, izdar 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5, izdar 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5, izdar 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5, izdar 2, 3, 4, 5 i 8, 2, 3, 4, 5, izdar 2, 3, 4, 5. I spustimo nogu dole, sedimo na pete i istignemo se i istignemo leđa. Namestimo se u položaj svečan 3, šake se nalaze ispod ramena, kolena ispod kukova i polako podižemo gore. Ipak kičmu povlačimo i izvlačimo kičmu na gore. Izdah i udah, vratimo u početni položaj. Prvo počinjemo od reknog dela kičme, spuštamo dole, lumbalni deo na gore, grudni deo i brada na grudi. Izdah i udah, vratimo. Polako. Izdah, ipak kični, brada na grudi i vratimo. I još. Izdah i udah. Još 4 i udah. Još 3 udah. Još 2 udah. Još 1. Ipak kični, stegnite se. I udah. I sedite malo na pete. Zgodno legnemo na bok. Lezite na desni bok, stavit ćemo levu nogu, desna noga je okružena dijagonalno, nemojte da propadnete dole, stegnite stomak, pupak kični, oslonite se na podlakticu i podižemo desnu nogu okruženu kolenu i flex stopala. Gore izdah, dole udah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mali krugovi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pa u drugom smeru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Savijemo koleno i okružimo. Izdah, udah. Izdah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Polako se okrenite na drugi bok. Gore noga,
dijagonalno postavljena, opet nemojte da propadnete dole, pupak kičmi, stegnite stomak, prava kičma i podizanje noge, 1, izdah, udah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Mali krugovi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pa u drugom smeru, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Savijemo koleno i okružimo izdah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Legnemo na leđa, gledamo iza glave. Postoji mali prostor između globalnog dela kičme, ispinače. Pupak povučemo ka kičmi i podižemo gore glavu, ramena, lopatice, izdah, pupak ka kičmi, udah, vratimo. Prostor između brade i grudne kosti ostavimo za jednu pesnicu. Izdah, udah, 3, udah, 4, lakove nemojte napred, nemojte skroz široko, malo da ih vidite, da smo lakovi u vidokrugu. Izdah, udah, još 5, još 4, još 3, još 2 i još 1. Sljedeća vežba naizmenična. Podižemo gore glavu, ramena, lopatice i nogu sa lijevom kolenu. I naizmenično gore, izdah, dole, udah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Sljedeće levo ruke pored tela, podignite gore noge, blago razmaknite kolena i naizmenično okruženje noge, flex stopala i vratite nogu i naizmenično. Pupak ka kičmi povucite, stalno stomak u blagoj kontrakciji, udah, izdah, vratite nogu i naizmenično. 3, udah i izdah. 4, flex stopala i vratite. 5, izdah, stalno stomak u blagoj kontrakciji. 6 i postoji mali prostor za lumbalni deo kičme. Još 4, izdah, 3, izdah, još 2 i još 1.
Sljedeća vežba, u istom položaju su noge i sad ćemo na izmeničku. Okružimo desnu nogu, rotacija, okrenete desni lakat ka levom kolenu, izdah, udah, na izmeničku. Suprotno rame ka suprotnom kutu, izdah, udah, na izmenično. 3, izdah, udah, 4, izdah, udah dole, 5, izdah, rame ka suprotnom kuku, 6, 7, 8, 9 i 10. Pružite ruke i noge i malo se istegnite. Lako se okrenite na stomak, sedite na pete i pružite napred ruke. Polako ćemo da podižemo kičmu gore, izvijamo je i spuštamo polako rukove napred. Udah i polako izdah, sedemo na pete, pa polako na gore. Izdah, izvijamo kičmu i udah pogled na noge. Sedemo na pete. Udah i na gore izdah. I spuštamo kukove dole, pogled na gore. Udah i nazad sedemo na pete. Udah, na gore izdah. Dole kukovi, rame nešto dalje od ušiju, udah. I sednemo na pete, izdah. Polako se podignite, sedite. Sedite razložni i napred se spustite. Polako se podignite, bočno ka nozi. Polako ka drugoj. Polako se podignite, sedite u turski sed, letite prste iza leđa i podižite ruke na gore. Napred spuštajte i podižite ruke. Letite prste, izvucite leđa nazad, kičmu. Lako se podignite, šake iza glave i glava na dole. I dišemo gore, udah, dole izdah, udah, izdah, i još jedan, udah, i izdah. Hvala vam što ste danas vredno vežbali sa nama. Vidimo se na sljedećem času.